Slušate Radio Berane. Informativno, zabavno, drugačije. Vikend počinje sa Inbox Radio magazinom. Vlado, dobrodošao u Inbox Radio magazin. Dobar dan i bolje vas našao. Evo na samom početku, kakav je osjećaj ponovo igrati za Berane s obzirom da si fudbalsku karijeru upravo počeo i u ovom klubu? Pa mogu da kažem više nego prelijep, baš iz razloga što sam tu započeo karijeru, što bi se reklo prve fudbalske korake sam napravio tu u svom gradu, u svom klubu i onda evo nakon nekih 17 godina ponovo sam se vratio tu da pomognem koliko god bude moglo ovoj ekipi da napravi i zabilježi što bolje rezultate. Tako sve u svemu jedan prelijep osjećaj. Šta ti je rekao predsjednik kluba Nenad Bulatović kada te je pozvao da se vratiš nakon toliko godina u matični klub? Pa sticajem okolnosti sam se vratio uopšte u Crnoj Gori i u Beranama i onda da bi održavao svoju formu počeo sam da treniram sa svojim drugarima iz fudbalskog kluba Berane i tu se naravno pojavio i Nenad Bulatović, predsjednik kluba, koji je tu izrazio želju da ukoliko odlučim da nastavim neku igru i karijeru u Crnoj Gori, da to bude u Beranama i u bukvalnom smislu riječi je bilo da su mi vrata otvorena i kad god budem htio da sam dobrodošao. A šta je bilo presudno da odaberaš baš Berane? Znamo ovako da nije financijski moment taj koji je bio presudan, šta je to? Pa baš iz tog razloga, iako sam imao par ponuda što u Crnoj Gori što i u drugim državama, bilo je da li ću u Rudar iz Pljevalja gdje sam obavio par razgovora ili u Beranama i na kraju sam prelomio da opet, ako već hoću da budem u Crnoj Gori, da opet bude to da je u Beranama, u svom matičnom klubu, nego u nekom drugom. A kako ocjenjuješ igre tvoje ekipe u ovoj sezoni? Bilo je dosta dobrih utakmica, ali bilo i poraza. Pa slažem se, bilo je dosta loših iz razloga što dosta je mlada ekipa bila, nije bila ukomponovana, taman kad smo se nekako namjestili, kad su počeli da dolaze dobre igre, došlo do promjene trenera, samim tim novi trener, novi zahtjevi, nove obaveze i opet je trebala neka nova adaptacija za sve te igrače da se malo bolje upoznaju, međutim u ovom drugom dijelu smo se dosta dobro namjestili, krenulo je kako treba, evo već ne računajući u jučerašnju utakmicu protiv Radničkog ostvarili smo 10 utakmica bez poraza, što je po meni jedan veoma dobar uspjeh. I kakve su šanse da se ponovo naš klub nađe u prvoj crnogorskoj ligi? Pa teoretski ima velike šanse. Ima još dosta da se igra, dosta bodova je u opticaju. Mi ćemo se potruditi koliko god budemo mogli da iz utakmicu igramo sve bolje i bolje, da pravimo rezultate, pa ukoliko se ukaže prilika da uđemo u prvu ligu, a ako ne, pokušat ćemo naredne godine. A sad ono što me zanima, da li ti kod naših mladih igrača Berana prepoznaješ tu radost igre, s obzirom da si kapiten, da si najstariji, imaš najviše iskustva? Pa ima dosta toga. Često jedan pogledam te mlađe selekcije, ima dosta te radosti kod mlađih, baš mlađih selekcija, mislim na pionire i kadete, međutim kako se igrači stariji prelaze u kadete, mladinci tek kad dođu u prvi tim i dalje pokušavaju da se ponašaju kao u mlađim selekcijama, što to nije dobro iz razloga kako se dođe u prvi tim, to je već jedan ozbiljan fudbal, to je više posao nego radost i zabava i dosta njih i dalje ima taj problem nikako da prebaci taj dio, da shvati da je fudbal jedna ozbiljna priča. Vjerojatno im treba malo više iskustva i s godinama to dolazi. Naravno. Prije povratka u Berane bio si u Mađarskoj. Da posjetimo slušalce, fudbalski klub Kečkemet, ako sam dobro rekao, je u pitanju. Kako si se snašao u ovom klubu i koliko Mađari generalno vole fudbal? Kečkemet je za mene jedna bajka, mogu tako da kažem, jer sam proživio najbolje trenutke svoje karijere u tom klubu. Evo, daću sebi za pravo da se malo pohvalim, da sam za 8 godina koje sam proveo u klubu, svake godine sam imao po neku priznanje, neku nagradu, recimo najbolji sam bio igrač lige, najbolji asistent lige, najbolji igrač u klubu, najbolji ocijenjeni igrač cijele lige. Svake godine sam imao po neki uspjeh,
A ono što je za mene najveći uspjeh u svojoj karijeri je to što sam jedini stranac koji je bio kapiten u inostranstvu, u Kečkemetu. Desilo se da sam baš jedini stranac u državi bio, od prve do zadnje lige, a u sve to najviše ono što me krasi je da sam zvanično postoji legenda kluba. Znači dobio sam jedno veliko priznanje, neko ko je najviše uradio za taj klub i koji ima najviše utakmica i nagrade i svega toga, jednostavno sam zvanično proglašen kao legenda kluba i između ostalog trebao je stadion da se gradi, gdje je bio jedan od predloga da se taj stadion zove po meni. Tako da je velika stvar i baš sam ponosan i srećan sam zbog te činjenice. A koliko ljudi ovdje kod nas, ne samo u Beranu, nego u Crnoj Gori, znaju za sve te tvoje uspjehe? Pa mislim da vrlo mali broj iz razloga što se nije to toliko izveštavalo u našim novinama i na našim televizijama. Tako da vrlo mali broj zna tih ljudi, uglavnom su to moji drugari i moji kolege koji se tako interesuju kako je bilo i šta je bilo i onda sam i tako u nekim kratkim crtama i pričao. Ali recimo u Srbiji gdje sam dosta vremena proveo igrajući, u samoj Mađarskoj svi su dovoljno upućeni u to. Trebao si malo više da radiš na svojoj promociji ovdje kod nas. Očigledno. 98. godine bilježiš veliki uspjeh i kod nas. O čemu se tačno radi? Pa 98. godine sam bio jedini igrač iz Crne Gore koji je dobio poziv za mladu reprezentaciju Jugoslavije, gdje sam u ekipi imao veliko Dejana Stankovića, Mateju Kežmana i slične. Iste te godine sam proglašen od Fudbalskog saveza Crne Gore među 10 najboljih igrača Crne Gore, a iste te godine sam i od strane Berana dobio priznanje kao najbolji sportista godine. Iako sam u konkurenciji moji košarkaši, rukometaši koji su isto igrali prvu ligu, tu je bilo čak i par individualnih uspjeha, ali generalno to su neke 3 stvari koje su mi ostale u velikom i lijepom sjećanju. Zaista veliki uspjeh. A ono što nas sad zanima onako kronološki, u kojim klubovima si sve igrao do sada? Pa nakon Berana sam bio u Budućnosti iz Podgorice 2 godine, zatim sam bio u Apatinu 2 godine, isto je bila prva liga. Nakon toga u Spartaku i Subotici gdje sam bio 3 godine, posle toga sam bio u Voždovcu iz Beograda godinu dana i onda sam prešao u Kečkemet 8 godina. Zaista impresivna karijera i negdje logično je sad pitanje zbog čega nikad nisi dobio poziv za reprezentaciju. Ili si to bio pa mi nismo u toku? Pa tu se mnogo toga interesantnog dešavalo. Evo reći vam podatak da recimo sam prošao sve mlađe selekcije reprezentacije. Do mlade reprezentacije Crne Gore čak sam imao pozive i za mladu reprezentaciju u tadašnje Jugoslavije. Posle toga sam, mnogo što izdešavalo, ali prije nekoliko godina dok sam još bio u Kečkemetu, jedan od bivših selektora je prisustvovao u utakmici i bio je više nego zadovoljan, gdje sam i dobio obećanje da ću biti pozvan za neki naredni meč. Međutim, nedugo nakon toga više nije bio selektor, tako da je ta priča propala. Tako da je to obećanje otišlo niz vodu. A kako se tebi čine inače igre crnogorske reprezentacije? Pa u prethodnim nekim kvalifikacijnim mečevima sam išao i pratio sam i dosta je to dobro djelovalo, međutim baš sam za nju išao da gledam prijateljsku utakmicu protiv Bjelorusije gdje su dosta loše izgledali iz razloga što su pomladili ekipu. Sad kad se ekipa pomladi, dosta tu treba vremena da se sve to namjesti, da se kockice poklope, da bi se pravili neki veći rezultati, ali iskreno mislim da može da se napravi rezultat sa jednim dobrim radom. Prije povratka u Berane, koliko si pratio Crnogorsku ligu, koliko si bio u toku? Pa pratio sam koliko su dozvoljavale elektronske štampe, to jest koliko su novinari izveštavali u Crnoj Gori, toliko sam ja mogao da pratim gore preko te interneta i društvenih mreža, ali sve preko toga nisam bio u situaciji. Popularni beranski navijači, street boysi redovno prate sve utakmice našeg kluba. Jesu li oni po tebi i obično taj 12. igrač, kako se obično kaže za navijače, kad ste domaćini ovdje u Beranu? Pa mislim da jesu, ne mislim nego tvrdim iz razloga što svakom igraču prija da ima dosta publike i da ima navijača, pogotovo ovim mlađima, i kad nam je najteže oni su tu da nas podrže, da nas poguraju, da nam daju krila gdje možemo da se izvučemo iz loše ili negativne situacije da bi napravili neki poseban rezultat. Tako da dosta nas znače i ja sam iskreno zahvalan što se eto trude da na svakoj utakmici dođe da nam pomogu. Odlično, zaista to je za svaku pohvalu, nema šta. A sad imamo malo drugačija pitanja. Po tebi, najbolji igrač protiv koga si igrao? Pa bilo ih je dosta, ali evo nabrojat ću neke, recimo, neka bude, Nemanja Vidić koji je ipak jedna legenda Manchester Uniteda, imao sam čast priliku da igram protiv njega, tako da izdvojio bih njega. Najbolji fudbaler na svijetu za tebe?
Pa između Ronalda i Mesija mnogi su tu u dilemi ko je šta je. Po meni Ronaldo je najkompletniji igrač, stvarno jedan od rijetkih. Ali ipak bih dao šansu Mesiju jer malo je specifičan sa njegovom visinom i brzinom i znanjem da pravi onakve rezultate kakve pravi, mislim, samo po sebi ne bi bio toliko puta najbolji igrač svijeta. Najljepši stadion na kojem si igrao? Najljepši stadion, pa eto, neka bude da to stadion Ferencvaroša, to je Ferencvaroš klub iz Budimpešte koji ima jednu veliku tradiciju, ove godine će čak biti prvak. Nedavno su napravili stadion bukvalno kao stadion Bayern Minhena i to sam prilaz stadionu je nevjerojatan, a kamoli izaći na njemu gdje je prosto nevjerovatno kako sve to izgleda, kako su to ukrasili, sredili, mislim, jedan fenomenalan stadion. U Crnoj Gori će trebati još vremena dok se nešto... Još mnogo vremena. Definitivno, nema šta. Najbolji saigrač? Najbolji saigrač, pa bilo ih je dosta. Bilo ih i po Srbiji, u Mađarskoj, i stranaca i naših, ali evo, da bi našim slušalcima, recimo, bilo onako neko zvučno ime da zapamte, to bi bio Nikola Žigić, bivši igrač Zvezde, reprezentacije Srbije, kasnije Valencije i tako to. Šta ti je najviše donijelo u to što si fudbaler? Donijelo mi to što sam, recimo, dosta proputovao, što sam upoznao dosta ljudi iz drugih država, iz Argentine, iz Brazila, iz afričkih zemalja, gdje sam upoznao njihov način života, razmišljanja, njihove kulture i svemu tome. Tako da, eto, odlučio bi se da je to nešto što bi najviše donijelo kao fudbaler. Plus, to što sam stekao jedno veliko ime, kako u Srbiji, u Mađarskoj, mislim i u Crnoj Gori, ali opet prvenstveno mislim na Mađarsku, da sam izgradio jedno veliko ime. A koliko karijera profesionalnog fudbalera zahtjeva odricanje? Dosta toga. Daću vam jedan podatak da nikad nisam bio u krugu familije ni za jedan praznik, ni za jednu slavu, ni za neki rođendan, jednostavno nisi u mogućnosti da budeš tu. Mi smo sportisti takvi da za nas inače nema nekih praznika i obaveza, jednostavno moramo da radimo, nema izlazaka, uglavnom si to u karantini, jednostavno si posvećen tome i ako hoćeš da živiš taj način, moraš da prihvatiš, ukoliko nećeš, onda ne možeš da napraviš neki veliki rezultat. Da je ovo definitivno i poruka ovim mlađim fudbalerima koji malo drugačije ima nekih postupanja. Slažem se i trudim se da ih uputim na takvo razmišljanje i takav stav o tome. Čime ćeš se baviti nakon završetka karijere? Imaš li nešto u planu? Pa za sad još nemam nešto konkretno, imam neke planove, ali tu sam u Beranama do ljeta da pomognem što se fudbala tiče. Nakon toga, kažem, imam neke planove i u Crnoj Gori i van Crne Gore, pa ću vidjeti tek kad se završi. Da ćemo pričati o tom potom. Kad se završi, opet ćemo sjeti da pričamo. Upravo tako. I na kraju, da li imaš poruku za navijače Berana, onako najvjerniju publiku? Pa jedino da im se zahvalim na svakom njihovom prisustvu, jer nam mnogo znače, a mi ćemo, ja kao kapiten i moji saigrači, se truditi da im na terenu uzvratimo sa dobrim igrama, dobrim golovima i nekom lijepom prepoznatljivom igrom, čemu ćemo biti zapamćeni. I mi ćemo vas podržavati u tome. I ja se definitivno zahvaljujem. Hvala ti što si bio gost Inbox Radio magazina i što si odbio vrijeme. Hvala i vam.